Sad. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Sad. Tako mi Kur'ana slavnog. Doista su bahati i inađi oni koji neće da vjeruju. Koliko smo mi naroda prije njih uništili i oni su za pomoć vapili, ali je bilo kasno. Oni se čude što im je jedan od njih došao da ih opominje i govore nevjernici. Ovo je čarobnjak, lažov. Zar onda bogove svede na Boga jednog? To je zaista nešto veoma čudno. I oni ugledni između njih krenuše. Idite i ostanite pri klanjanju bogovima svojim. Ovima se u istinu nešto veliko hoće. Za ovo nismo čuli u vjeri predaka naših. Ovo nije ništa drugo, već namještena laž. Zašto baš njemu, između nas, da bude poslana opomena? Ali oni u opomenu moju sumnjaju, zato što kaznu moju nisu iskusili. Zar su u njih riznice milosti gospodara tvoga, silnoga i darežljivog? Zar oni imaju vlast na nebesima i na zemlji i nad onim što između njih? Neka se onda uz ljestve popnu. Oni predstavljaju neznatnu urotničku vojsku koja će tamo biti poražena. I prije njih su narod Nuhov, i Ad, i Faraon, vlasnik građevina ogromnih poricali, i Semud, i Lutov narod, i stanovnici Ejke. Oni su se protiv poslanika urotili. Svi su oni poslanike u laž utjerivali i kaznu moju zaslužili. A i ovi ne čekaju do jedan zvuk roga koji neće biti potrebno ponoviti i govore: Gospodaru naš, požuri i kazni nas prije dana u kojem će se račun polagati. Ti utrpi ono što oni govore i sjeti se roba našeg Davuda, čvrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu obraćao. Mi smo brda počinili da zajedno s njim hvale Allaha prije nego što sunce zađe i poslije pošto grane, a i ptice okupljene. Svi su oni zbog njegova hvaljenja hvalu ponavljali. I učvrstili smo carstvo njegovo i dali mu vjerovjesništvo i sposobnost da rasuđuje. A da li je do tebe doprla vijest o parničarima kad su preko zida hrama prešli? Kad su Davudu upali, pa se on od njih uplašio? Ne boj se, rekli su. Mi smo dvojica parničara, jedan drugom smo naže učinili, pa nam po pravdi presudi, ne budi pristrasan i na pravi put nas uputi. Ovaj prijatelj moj ima 99 ovaca, a ja samo jednu. I on mi reče: daj ti nju meni, i u prepici me pobjedi. Učinio ti je doista krivo, reče Davud, time što je tražio da tvoju ovcu doda ovcama svojim. Mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima, ne čine jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela, a takvih je malo. I Davud se uvjeri da smo mi baš njega na kušnju stavili, pa oprost od gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se. I mi smo mu to oprostili. I on je doista blizak nama i divno prebivalište ga čeka. O Davude, mi smo te namjesnikom na zemlji učinili. Zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede s Allahova puta. One koji skreću s Allahova puta čeka teška patnja na onom svijetu, zato što su zaboravljali na dan u kome će se račun polagati. Mi nismo uzalud stvorili nebo i zemlju i ono što između njih. Tako misle nevjernici, pa teško nevjernicima kad budu u vatri. Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobro kao sa onima koji prave nered na zemlji, ili zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i s griješnicima? Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.
Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on rob bio i mnogo se kajao. Kad su jedne večeri predanj bili izvedeni punokrvni konji koji su na 3 noge stajali, a 4. jedva zemlju doticali, on reče, umjesto da mislim na gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu i oni se izgubiše iz vida, vratite mi ih. I oni ih poče gladiti po nogama i vratovima. Mi smo Sulejmana u iskušenje doveli i njegovo bolesno tijelo na prijestolju zadržali, ali je poslije ozdravio. Gospodaru moj, rekao je, oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko osim mene neće imati. Ti uistinu bogato daruješ. I mi smo dali da mu služe vjetar, koji je prema zapovjedi njegovoj blago puhao onamu kuda je on htio. I šeitani, sve graditelji i gnjurci, i drugi u bukage okovani. Ovo je naš dar, pa ti oslobodi ili zadrži. Nećeš zbog toga odgovarati. On je doista blizak nama i čeka ga krasno prebivalište. I sjeti se roba našeg Ejuba, kada je gospodaru svome zavapio, šeitan me na zlo navraća i misli lažne mi uliva. Udari nogom u zemlju, eto hladne vode za kupanje i piće. I mi smo mu iz milosti naše čeljad njegovu darovali i još toliko uz njih, da bude pouka za one koji imaju pameti. I uzmi rukom svojom snop i njime udari, samo zakljetu ne prekrši. Mi smo znali da je on izdržljiv, divan je on, rob bio i mnogo se kajao. I sjeti se robova naših Ibrahima i Ishaka i Jakuba, sve u vjeri čvrsti i dalekovidni. Mi ih posebno obdari smo vrlinom jednom, da im je uvijek bio na umu onaj svijet i oni su zaista u nas od onih odabranih dobrih ljudi. I sjeti se Ismaila i Eljesea i Zulkifla, svi su oni bili dobri. Ovo je lijep spomen, a one koji se grijeha budu uklonili čeka divno prebivalište. Edenski vrtovi, čije će kapije biti za njih otvorene, u kojima će se odmarati i raznovrsno voće i piće tražiti. Pored njih bit će hurije istih godina koje će preda se gledati. To je ono što vam se obećava za dan u kome će se račun polagati. To će doista blagodat naša biti, koja nikada neće prestajati. Eto toliko. A one koji budu zločinili čeka najgore prebivalište, džehennem u kojem će gorjeti, a grozne ili postelje. Eto toliko. Pa neka okušaju vodu ključalu i kapljevinu smrdljivu i druge slične ovima muke mnogostruke. Ova gomila će zajedno s vama, tiskajući se u džehennem muči, ne bilo im prostrano, u vatri će oni doista gorjeti. Vama ne bilo prostrano, reći će oni, vi ste nam ovo pripremili, a grozna li boravišta, gospodaru naš, reći će, udvostruči patnju u vatri onima koji su nam ovo priredili i govorit će, zašto ne vidimo ljude koje smo u zle ubrajali i koje smo ismijavali, da nam se nisu iz vida izgubili. Istina je sigurno da će se stanovnici džehennema među sobom raspravljati, reci, ja samo pominjem, nema Boga osim Allaha, jedinoga i moćnog, gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih silnoga, onoga koji prašta. Reci, ovo je vijest velika, a vi od nje glave okrećete. Ja nisam ništa znao o melekima uzvišenim kada su se prepirali. Meni se objavljuje samo da jasno opominjem. I kad je melekima gospodar tvoj rekao, stvorit ću čovjeka od ilovače, pa kad mu savršen oblik dam i život udahnem, vi mu se poklonite. Meleki su se svi do posljednjeg zajedno poklonili, osim Iblisa. On se uzoholio i postao nevjernik
O Iblisu, rekao je on, šta te navelo da se ne pokloniš onome koga sam sobom stvorio? Jesi li se uzoholio ili misliš da si uzvišen? Bolji sam od njega, rekao je on. Mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače. Izlazi onda iz dženneta, reče on, prokleta si. Moje prokletstvo će te do sudnjeg dana pratiti. Gospodaru moj, reče on, daj mi vremena do dana kada će oni oživljeni biti. Dajem ti, reče on, do dana već određenog. Tako mi dostojanstva tvoga, reče. Sigurno ću ih sve na stramputicu navesti, osim tvojih među njima robova iskrenih. Istinom se kunem i istinu govorim, reče Allah. Sigurno ću sa svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom, džehennem napuniti. Reci, ne tražim ja od vas za ovo nikakvu nagradu i ja nisam izvještačen. Kur'an je doista svijetu cijelom opomena i vi ćete uskoro saznati njegovu poruku.